Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar deh guys, aya ati ampela campur tempe sambal pedas manis, terus lalaban aya daun kemangi. Ini ada lenca, terong bulat, sambal terasi, bonteng, kerupuk juga nasi. Oke guys, sebelum makan santap berdoa dulu. Amin amin. Hati ampelana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lenca coel sambal. Daun kemangi guys. Makasih. Mantap ya guys sambalnya. Mantap.
Pokoknya namanya lalaban non be sambal terasi biang pokoknya sa. Kayak obat pokoknya sambal terasi. Pelan aja guys. Kerupuk kayak gini guys.
Hmm. Agak Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.